hun kan rasa he abung ni khu wa kem hinwa mutung he thingsa tung hine wa digan he adu sa na mutu introduce na to sa so muthal dugum ki watum bilina trainer fellowship ki magam ha ti pang ka thip sa ni kada hai iwan moni na bong ki dikan akhe chu kaning kapasa the sini yer han phasado no mati da hai federal service khwa hongla sa iwayong di ni wasan bin samang malen pi topia thang samang hene tu han ta pa kaning media person apa sa pa mang hene kavel chapo hintinu nim ha han ta ki tum belina federal service ka orang maru sini ka salna host sa hen ki chakpiria wan chom ho pum thena supi pam pa ka kula thalna saro chimanite leader sayen he chiman de pastor de brain ayen he te khan sutangan chen du duno manki peke ke dal the idea ku thon technology advantage khang thu ka han cha pa ka he ni iman thalna ke ku the ni ne so na ayong sa he no ma thong he te buan tha ka pha hen si thalna game hin tong na sunong pa ka tingyong che he timan chini te pam ki environment view scenery da wa pum che he ku shu tung nu chini ti ka han cha pa ka ni thalna sini ki group song competition tong so ni su yo cha hen nu ma as orang ma kaning tung na hen thalna swan ku kan na tham cha hen nu tang na ku lung thin ka sa hen si tu price ha ma pha te swan ku le nam ka an baki te hantaki kutum belina trainer fellowship na to hen ha tu an ben ki staff nawal na than so ma ka pasa pa manga tu he ko bom sa mang amen member yem he yum sakin member ha shumbli ki wa tha thing sa ka hen ni hana pa matang ka pse o yo ni tu exact ma te ni hana pa thank you no kalutha aduni ami ka thipsa no dikya dungkum ki waplina trainer bungne ki maram ha ka thipsa ki mia thin ke hindi de nang te briefly ka thipsa rama pe pam ka to ni he ka ni he ye sang ling nang da pang nya nal khunu baptist church ke ne to he presently to he secretary ka do samang to he ni hing trainer bungna 2026 se ka na tung sai ne mi som pang sa tung sa ke ne ma tung he ka tung king thun sini phana he ang nungay noy ka mutu te awal rahin na mulu ke to pur na pur sain te haruna tang zai te program na sem to hin activity na te program dawa chu tamsa hang chuka kada hin ka ban sun hin tin so na te initial len so do thing dawa chu te sa te tun sai no ta te kelse spon rolin hin den so kelse spon ko hana pa no